Membro veto husi grupo Sanolu, nebe sorutais husi oikusi. Agradece ba deputado Sira e Parlamento Nacional. Tamba bela ajuda Sira, odi sosa tais nebe governo budu e container, quase tinang ida. Agradecimento ne hatu husi coordenadora Grupo Feto Desenvolve Sorutais Maria Tapo ba jornalista quarta ne Parlamento Katak terça ne siramai hatu lamentação ba Parlamento kona batais ne be governo dehan atulori ba Expo Dubai mai be budu hela iha container larang no deputado Sira Barak makazuda Sira hodi sosa produto ne be Sira halo taisnya bersih kemudiannya meto ini Parlamento Sira ajuda holat dan aminia produk taisira ne holat pada hilio ba iha bangkada celer taisira ne deputado Sira foto hola aminia taisira Ane de sinente iha mas bangkada selu taisira selu balu iha mas barak mak bangkada celer taisira deputado celer taisira mak hola barak Tuirnia taisne deputado Sira Barak Maksosa liliu Sira husi bancada CNRT mai be bancada Sira hotu iha Parlamento Nasional ne Mososa ni hateten husi osang dolar rihun ida resin mesmo sida Oktober osang ne be mak Sira empresta ka kreditu iha banco no grupo mai be Sira agradece tamba bela hetangona osan enquanto kona ba uma animal no rai ne be mak husi grupo kreditu osan basita Sira mosa zere osang ne be mak hodiak Guilhermina Franco, Dominga Soares, STL News.